Ćao ekipa, dobrodošli u novi video i hvala vam na gledanju. Prije nekoliko dana sam vas pitala na Instagramu da li bi htjeli da isprobam novu jelly kolekciju i puno vas je odgovorilo da bi željelo. Meni je Avon velikodušno poslao tu novu kolekciju pa sam odlučila to isprobati. U ovoj kolekciji imamo iluminatore, sjenila za oči, imamo balzame za usne u boji, imamo lakove za nokte, pa ako vas zanima da li će mi se ovi proizvodi svijeti ili možda ne, onda nastavite gledati. Ajmo krenuti prvo od lakova za nokte, zato što znate da ja već neko vrijeme ne lakiram sama nokte, nego si radim trajni lak. Ako vas zanima kako da si sami napravite trajni lak od kuće, onda ću vam gore staviti video pa si pogledajte. Ja sam dobila 3 nijanse lakova za nokte, mislim da ih ima puno više, odnosno poprilično sam sigurna da ih ima puno više. Ja sam ove nijanse već vidjela, predivne su. Idealno za ovo proljetno, ljetno razdoblje, baš su divne. Ovo je Avon Coral Sorbet. Ovako izgleda, ajme, jedna predivna, onako nekakva boja breskve nijansa, ne znam koliko ćete moći vidjeti na kameri, divna, divna nijansa. Zatim imamo nijansu Pink Sorbet. Wow, jedna nude roza nijansa, isto je predivna. I nijansa Raspberry Sorbet, ovo je jedna onako jača roza nijansa, wow, divna je. Ova nijansa vrišti ljeto. Fakat su predivne nijanse, ali s obzirom da ja ne koristim lakove za nokte kao što sam već rekla, ove 3 nijanse idu nekoj od vas. Pravila igre će biti, nagradne igre će biti da napišite mi kakve najviše videe volite gledati na mom kanalu. Eto, kakvi videi vam se najviše sviđaju na mom kanalu i ostavite mi dolje ili svoj mail ili Instagram profil kako bi vas mogla kontaktirati. A nagradna igra će trajati do četvrtka. Ajde, neka bude brzinska nagradna igra, trajat će do četvrtka. Imam još nešto za vas, samo trenutak. Evo me nazad, daću vam i ova tu 2 Avon Gel Shine laka za nokte. Njih sam dobila u prošlom PR paketu, ovo je u nijansi On a Journey. On ovako izgleda. Hoće se fokusirati, oče, evo ga. Znači to ću vam pokloniti. I nijansa Heavenly. Ovo je jedna bijela nijansa, znate da su bijele nijanse full popularne na ljeti. Ja volim bijele nijanse nositi po ljeti, tako da eto, to ću dati. I još sam samo htjela pohvaliti pakiranje tu jelly kolekcije, fakat je predivno. Eto, znači jedna od vaše će osvojiti ove tu lakove za nokte, znači 5 nijansi. Ok, idemo sada na iluminatore, da se toga riješim, da mogu kompletno setirati lice, jer setirala sam samo one dijelove na koje ovo neću stavljati. Isto je predivno pakiranje. Ovo je u nijansi, gdje piše nijansa Rose Glow i ovo je znači Sheer Illuminator. Mislim da neću isprobati sve nijanse, ali svočat ću sve nijanse. Evo ga. Da vidimo. Wow. Ja nisam ovo ni svočala, ni ništa. Znači, uopće ne znam kako izgleda, ni šta da očekujem. Stvarno je Sheer Illuminator, Sheer Glow. Očekivala sam da će biti puno pigmentiranije, ali iskreno sviđa mi se što nije. Jer ovako Sheer Glow je idealan za ljetno razdoblje kad se ovako i onako full znojimo i ne treba nam još dodatno nešto na licu. Ovo je Opal Glow. Da vidimo kako ovo izgleda. Jedna zlatna nijansa. Evo ga. Da vidimo. Wow, pogledajte ovo kako je jiggly. Ne znam, možete vidjeti, prefora. Ajme, kako je čudna tekstura, ne pogledajte ovo. Ne znam, možete uopće skužiti. Prečudna je tekstura, ali istovremeno prefora tekstura. Da, ovaj je više onako zlatni. I imamo još jedan. I on je u nijansi, čep mi je pao, ok, on je u nijansi Bronze Glow, nije nijansa, čep mi je pao, nijansa je Bronze Glow, wow, 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 wow.
Wow, 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 ovo je divno. Ajme, ovo je nešto što ću furat. Kada onak pocrnim, wow. Jeso, Miki. Možda bi mi čak bilo trunkicu i pretamno, zavisi koliko se onako lijepo izblenda. Ok, ne znam. Mislim da ću danas definitivno isprobati ovu u sredini, a to je nijansa Opal Glow, tako je. Definitivno ću tu Opal Glow, a s ovim ću se poigrati kada dođe ljeto. Mislim da će mi biti sad pretamna. Dobro, idem isprobati ovo. Malo se brinem, zato što iskreno nisam do sad, bar mislim da nisam koristila još ovaj tu proizvod. Ovakav tip proizvoda. Piše da se koriste prsti i da se utapka znači dželi na lice, možete i na ključnu kost, na ramena. I ako želite pojačati intenzitet da znači ponovite nekoliko puta, ja ću staviti ovdje na nos Cupid's bow i ovdje znači gdje inače stavljam highlighter. Ajde da prvo krenem sa Cupid's bow, to mi je nekako najsigurnije mjesto gdje ne mogu puno fulat. Ok. Onako je baš vodenasta tekstura. Nekako ko da mi se izgubio intenzitet. Ajmo nadodat. Opa, ovo sam prečerala. Ok, znači definitivno se može nadograditi. Ali nekako ko da se izgubi. Ne znam da li uopće kužite. Još ću malo nadodat. Evo, vidi se, ali je dosta suptilno. Eto, sad bi rekla onak da se tek nekako vidi intenzitet. Sad ću dodat na nos. Dosta je rijetka tekstura. Ne znam zašto, ali nisam to nekako očekivala, ali nije da to utječe na sam proizvod. Mislim, utječe na način da morate malo više nadograđivati. Ali ok. I malo još ovdje. Ja vidim ovdje, ne znam sad kak je vama na malim ekranima. Ja ovako tu uživo i sa ovim svjetlima stvarno vidim da vidim taj odsjaj, vidim da hvata svjetlost i fakat lijepo izgleda, jako mi se sviđa ova nijansa. I sad ćemo dodati ovdje, malo me strah iskreno za to područje. Ali dobro, malo pomalo, da vidimo. Nisam primijetila da diže proizvod, odnosno da diže puder, to mi se jako sviđa. Jer obično takvi proizvodi znaju to raditi. Ali ova ima baš laganu teksturu, tako vodenastu teksturu, pa mislim da zbog toga to ni ne radi. I jako se lagano blenda, po meni se čak onak i previše nekako izblenda pa se izgubi, ali može se nadograditi. Što u jednu ruku je super zato što ne možete pretjerati. Krenete pa vam ostane crta, nego lijepo možete izblendat. Jel vidite? Ja vidim, ali jako suptilno. Jako suptilno. Što mi iskreno ni ne smeta. Ok, moram prestati, zato što već vidim da ću previše nadodati. Idemo sada na sjenila za oči. Dobila sam dvije nijanse. Prva nijansa je Taupe Dew. Isto su preslatka pakiranja. Znači ovo je Taupe Dew. Da vidimo kako on izgleda. Wow. Pogledajte. Super su napravili pakiranje. Pakiranje je stvarno odlično. Znači ovo je Taupe Dew.
Predobro. Moram vam opet pokazat. Pre fora. Uglavnom, fokus, evo, ovo je znači Taupe Dew. Ovako izgleda. Moja nijansa, baš moja nijansa. I dobila sam Nude Dew. Da vidimo. Baš nude nijansa. Evo ga. Sad ja moram nešto napraviti s ovim. Šta ćemo mi napraviti s ovim? Aha, nisam svočala ovaj tu. Da vidimo. Ovo je nekako puno čvrša tekstura nego Illuminatori. Ok. Razmišljam da ovaj stavim preko cijelog kapka. A onda da u kutove oka stavim ovaj. Pa ćemo vidjeti kako će to ispast. Ja sam setirala već kapke. Imam samo korektor na njima. Možda da stavim, ne znam da stavim prvo bronzer u kris ili da, ili naknadno. Ne znam da li će naknadno onda poremetit. Ajmo mi prvo s ovim pa ćemo onda vidjeti poslije. Ne znam šta radim krivo, ali kako nanosim na neki dio, tako se s nekog dijela skine. I onda pokušavam dodati još i onda se skine. I nije ravnomjerno, znači ne nanosi se ravnomjerno, nego negdje se lijepo uhvati, a negdje fali, a šteta zato što je nijansa predivna. Znači nijansa je divna. Znači ovo je baš my cup of tea nijansa. Ok, idem sad nanijeti i ovaj tu svijetli, samo što ne znam s čim da ga nanesem. A probat ću ovdje sa malim prstom da vidimo. Da, ista stvar koja sa ovom tamnijom nijansom, na neke dijelove se uhvati, za neke dijelove se ne želi uhvatiti, a šteta, fakat šteta jer su predivne nijanse. Tako da ću samo otići i u kut oka sa ovom tamnom nijansom. Da, idem ja završiti drugo oko pa ću onda reći finalne zaključke. Nemojte se prepast, došla sam full blizu da pokušate vidjeti znači, kako to izgleda. Mislim da je na ovom oku gore nego na ovom. Pa sad pogledajte. Nadam se da ste mogli vidjeti, a sad idemo na zadnji proizvod, to su lip tint. Dobila sam 3 nijanse, jedna je Sheer Plum. Pakiranje mi je iskreno onako, malo mi je cheap iskreno, ali ok, on ovako izgleda. Jako lijepa isto nijansa, sad ćemo je svočat. Eto ga. Zatim imam nijansu Sheer Coral. Ovako. Imaju dosta intenzivan miris. Po breskvi ili po čemu, ne znam, dosta intenzivan, onako umjetno voćni miris. Mislim da svaki miriše isto, ono, nemaju različite mirise. Mislim da ovaj nećete moći vidjeti, ovaj je baš sheer, znači jedino ovaj plum ima neki jači intenzitet, jaču boju, danas mi baš ne ide pričanje, ali ok, onda ćemo krenuti od najsvjetlije nijanse, a to je Sheer Pink, malo ću vas više približiti.
Pa ovo okej izgleda. Znači, prozirno, ono, ko prozirno labelo, prozirni balzam sa trunkicom roze boje. Ne znam koliko ćete moći na mojim usnama vidjeti, moje usne su dosta tamne. Ali sviđa mi se. I ne osjetim miris, što mi je ok, jer mislim da konstantno osjetim ovaj miris da bi dobila glavobolju. Sheer Coral. To je ova. Da, ista stvar, samo što da malo nekakvu narančastu primjesi, iako mislim da se ne vidi to toliko na mojim usnama, mislim da se više vidjela ova tu. Da ja malo nadodam više ovog, sad sam ga skinula sa maramicom. A fakat mi se sviđa. Ok, idemo na zadnji. A vidi se boja kada skidam. Samo što ovisi koliko sam usne svijetle ili tamne. Meni su dosta tamne, tako da mislim da će mi se ova zapravo najviše vidjeti. To je Sheer Plum. Da, zapravo ko moje usne, samo su dobile malo kao nekog sjaja. Ali ok, ovo je onako za nekakav balzam sa trunčicom boje, sasvim ok. Ovo mi se čak i sviđa. Ako neka od vas ima ovo tu i ima svjetlije usne od mojih, pišite mi da li se vidi kod vas. Ne znam da li su ovo sve nijanse. Možete vidjeti kod njih u katalogu. Tu su meni poslali isto katalog koji imate na njihovom webu. Ja ću vam dolje staviti da si online prelistate pa da vidite sve nijanse koje postoje u toj jelly kolekciji. Evo, lakova ima stvarno puno. Hrpa lakova. Iluminatora ima samo, odnosno ne iluminatora, nego sjenila za oči ima samo ove tu dvije vrste koje sam ja dobila. Iluminatora ima 3 vrste, Bronze, Rose, Opal, tako je, sva 3 sam dobila. Ovo za usne su samo ove nijanse koje sam ja dobila i tu postoji još kremasti gel za obraze i usne. Eto, to nisam dobila, to nisam ni primijetila da imaju. Ovo fora izgleda. Eto, kremasti gel za obraze i usne. Eto, pa ako vas to zanima, to isto škicnite. Ok, ja idem sada staviti ostatak šminke pa se vraćam. Evo mene nazad sa konačnim dojmovima. Prvo moram reći da mislim da je ovo tu na usnama potamnilo. Mislim da je, odnosno poprilično sam sigurna, što mi je super, zato mislim da će možda i ove dvije nijanse koje su mi biti svjetlije potamniti pa će više doći do izražaja. Što se tiče ovih tu lip tint, meni se jako sviđaju. Jedino bi voljela da miris nije toliko intenzivan, ali ovako sad dok je na usama, dok pričam uopće se ne osjeti, tako da nema veze, znači ishlapi. Ali eto, samo nešto malo da obratite pozornost da kada ćete otvoriti stvarno će vas zapuhnuti onaj umjetan voćni miris koji je po meni totalno nepotreban, ali ok, što se tiče same njihove kvalitete, meni su one stvarno ok. Zatim ono što mi se svidjelo su sheer iluminatori i to ova tu nijansa Opal Glow. Fakat mi je ok, sviđa mi se jedan onako suptilan, lijep highlighter koji nije preintenzivan, može se lijepo nadograditi do određenog intenziteta koji vama odgovara. Što je jednu ruku stvarno super, kao što sam rekla, kada krenete nanositi, pogotovo kada ste novi u takvom tipu nanošenja ovakvog proizvoda, nećete si ostaviti onu liniju, nego ćete stvarno onako moći lijepo izblendati jer je baš onako jedna lagana vodenasta tekstura, tako da ovo mi se stvarno sviđa, a onu tamniju nijansu ću definitivno, koja je tamnija nijansa, Bronze Glow, definitivno ću isprobati na ljeto i ona bi možda mogla biti super i kao sjenilo za oči. Samo se nadam, kad smo već kod sjenila, da neće imati teksturu, znači ko ova tu sjenila, koliko god mi je ova nijansa na očima predivna, znači ova nijansa vrišti moje ime, znači ako me pratite godinama, zadnje 3 godine, ko da snimam 100 godina, znači ako me pratite zadnje 3 godine znate da je ovo nijansa koju ja obožavam i koliko god mi se sviđa, koliko god je predivna,
toliko jednostavno, ne znam, jednostavno nisu za mene, ne znam je li stvar do mojih očiju, možda ću sljedeći put mojih kapaka, možda ću sljedeći put probati sa primerom za kapke. Jednostavno na nekom dijelu bi se super primilo, znači odlično bi se uhvatilo, odlična je pigmentacija, na drugom dijelu se ne bi uhvatilo, pa kad bi išla nadograditi na taj dio, obrisao bi mi se. Uglavnom prečudno i jako mi je žao jer nijanse su predivne, ali daću im još šanse, znači probat ću sa primerima. Sumnjam iskreno da bi ovo funkcioniralo s kistom, ali probat ću s kistom i sa setting sprayom, pa ćemo vidjeti dok ćemo doći s tim. Ali da, uglavnom sve u svemu fora kolekcija, nisam isprobala ono za usne i za obraze, ali znači što se tiče ovih highlightera, što se tiče ovih za usne, stvarno mi se sviđaju, malo još da se poradi na, sad sam vidjela se ovo zove eye glaze, znači na ovim eye glaze, znači sjenilima za oči da se malo poradi, bit će super. Lakovi za nokte idu kao što znate neko od vas, tako da škicnite dolje info box, ja ću vam dolje staviti Avon katalog pa si prelisajte još i ostale stvari. I to je to, sve u svemu nadam se da vam se svidio ovaj tu video. Ako vam se svidio, stisnite like, stisnite ono zvonce kako bi bili obavješteni o svakom novom videu. I ako se još niste pretplatili na moj kanal, ljubazno vas molim da to napravite, to bi mi stvarno jako puno značilo. Ja vam želim ugodan ostatak dana i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!